سال 1988 ویناس کرد. اوان چاها لفارقین ام دچون لیسه ملیسه دخوند. خبات وان چاها خبات هم اوه اسلامی کسیم هبون هم دجی اوه خیلی اسلامی کسیم هبون. سیدا خباتا لسر اسلام تکر لسر گنجات کر. جبو که ملت اسلام ناصب که دینی خو ناصب که سیدا و خدمت تکر و لسر öğrenciye لسر lise ortaokul لسر گنجات تف خاصة لسر لیساجی خبات هبون. سیدا سر وانا نصیحتات کر صحبتات کر. ایدی دوانا داجی وسیله کو امو سیدا دی پرا ناسکرنا مچه بو ابو اوان گنجه کو لیسه وقتی کو خداجوان راضی به هندکی کل سر ما دخبتین علاقت کرن اوانا مدبرن صحبت سیدا وقتی مویدی پیشی من سیدا ل کتاب اوی کاوان هبو ناو جرات گفتن اوخو کتاب اوی ام چون داره میلوه داره دی پاش دویده مویل جامعه در رمضان دا خاصتا و ناوا بخچا مرد چون که بخچه همون در دور فرقینه ایدی مرد چلوه داره وصح حلقه گرتن گنج دهاتن öğrenci دهاتن سیدا و چاقه جگنجه را صحبتات کر به وان صحبتا خاصة مسيدا ناسكر او وقتی که جرع اولی که مویل کتاب اویامان جدی مویدی ندی نظام جدشیه اما مویدی ندی حباوی حسکناوی آوید قلبی من وکه آنا جیته برچاوی من وقتی من کتناوا داری و لسر قلت رونشتی بو کتابا دفروت طبعا سيدا مويدي ندي او حسكناي آوید قلبي من اف حسكرن اف حباوي پاشي جي انبون شاهد بهنكي هوال موالی خورا مش هنكي دنجي في تشتي بيست اوان جي دقو متشوا سيدا ديه ملكه دروي ديه يال اوقو كتابه ويا جنكي جي صحبتات جي دني عين بوي شكلي حبا سيدا خدت على آوید بقلبي وانجي ها دفردا عندي مقود دمكي مسألة نأزبو ما يا مسألة نا يعني تشكي دنيا بيه دمكي مسألة دفردا أوا وقتك خدت على حسكرنا يكي بابي قلبا دستي بيدا يعني السيدة جي يكي جوان قولي خدابو يكي جوان قولي صالح قنجبو كي رب العالمين أو نعمته دابيكي حقا من جلك دي جمرات قوتن وقتي كو أمد شو كتاب أبيه مدرين تا كو سيدا مال سعيد الويبة دقو أمد شون كو نالويبة مثلا شو إيشيخ نورمال قداندن أمدهات أما سيدا الويبة يدكم مدخوص لم سيدا جمينن نظام يعني أو حباي هبو حتى كو انداويه مويديجي او حباوي قلبي مذهبو وحسكرناوي هبو جي حستكر خدت على جي رازيبه ولا ويجي ما حستكر جي شخصي مجي حستكر يعني ام كوب تركي دي özelden يعني وحسكرنا القرشي مجي هبو اما من برج زيدا جي حستكر وشو وقت وفاته ويك ما بيسي ويتشاغي من وقتك ما وهنكي حفال مدنا هبدا خبر دا مقو حتى يرو انا جي هيجي وقتك بعث السيدات با يعني بقاسي قدري مسروي شوتيه وبقاسي قلبي مسروي هيشيه بقاسي ازبروي كتمه يعني نظام مس حتى يرو بر كسينه كتمه قالك انساني قنش جنابه ما تشوينا الظانم اما نظام يعني او حباوي او حسكرناوي تشكي ايري بو يعني جوي قاسي يعني جيوي آيري بجمرة يعني فقلي بو خدت على جي رازي بمكاني بك جنة وما جيجوي قنجيتياوي معلومناك إن شاء الله يا سيدة طبي دفان دردا يعني خيري وي حباوي خيري وي حسكناوي كمال جي حستكر
Yani via ez tahmin dikim yani edbim seyda zêde pirî ku li qarşî genca xaseten li qarşî genca pirî ku heskirina wî û eleqa wî pirî ku zêde bû ew dibe yani wextê qelbekî hez bike êdinî jî hez dike yani dibin ya her du em berê hev wisa ew kin êdî her halde meriv têda wî tiştî didît te û Xwedê Teala ji hezkirinê avet bi qelba ji wî qasî demekî ew hezkirina wî zêde hebû û êdî divir de tabii wextê ew hezkirin ew samiyet zêde bû tesîrê jî ser genca pir dikir yani cîkî weka farqînê şeherekî wisa zêde mezin jî nîne yani hem ew hem hink wan Müslümanê birayê me dinê jî tabii xebatê wan ewkê wan yani ew jî pir bûne zêde bûne teb hevra vê îşî çêbiye ama eleqa seyda û ew hezkirina seyda ji ber ku etkiya seyda ser wan genca pir zêde bû em tev genç gelek em li dora seyda zêde top dibûn yani me ew li kubiya em meriv dixwest here wê derê bi rastî yani ez ser şexsî xwe dibêjim li seyda li kîjan camî sohbet bikira min dixwest ez herim wê derê li nava kîjan bexçe mesela meriv digot filan rojê filan bexçeyê sohbet heye kiye mesela seyda ye seyda mala Saîde em bazdanê diçûn yani nizam me jê hes dikir yani endî tabii bûî şeklî xebata li ser arî farqînê li ser genca jî û ew jî zêde çêbû û ji malê genca ji malê arî îslamî kesimê zêde bûn yani bûî şeklî bûî halî endî elhamdülillah potansiyel jî Xwedê Teala bi wê bereketê zêde kir yani hem hevalê meydinê tev û hem seyda û genç zêde bûn elhamdülillah meviya bi xwe li ber çavê xwe dî tabii seyda eviya hê ta berî em bêjî ku dibe 90'lar berî wî newayî bû endî piştî wî newayî jî yekî tedî melûm teşqile meşqile çêbûn di vî newayî de jî seyda ew çewqas berî van teşqila xebata wî û ew bereketa wî çêbû jî aynı ewa ew piştî wan teşqila jî yani bereketa Xwedê Teala bereketê kir bû destê seyda dîsa jî însan dorayî top dibûn genç li dorayî top dibûn seyda li kubiya di wan dûrma de jî meriv dixwest li balê be seyda heqeten di wan dûrmê ku em divê wan teşqila da jî Xwedê Teala fehm û feraseteke mezin da biyekê me got berê jî me got çawa ku di berî wî de wextê dunema teblîxê de Xwedê Teala çi xîtabetekî xweş dabiye û hezkirineka ew mihebeta wî avet bi qelba û xebateke mezin dikir û genç li dorê top dibûn aynı bu wî şeklî piştî wan teşqila jî Rabbê Alemê wê fehm û ferasetê jî dabiyekê hem ilmê wî hebû û hem cesaretê wî hebû aynı vana re jî cesaretekî mezin li serê bû yani seyda divê ya çavê xwe şêr nediqand yani nedtirsiya endî di wê da jî di wan teşqila da jî Rabbê Alemê wê feraseta mezin dabiyekê di wan dûrima da jî tehlîlê wî yê pir xweş hebû ji xwe ji ber ku ew tehlîl dikir û ku em bi Tirkî divên uzun û edelî düşünme qisa û edelî orta û edelî evana tev serê hebûn yani tev pêra hebûn mesela ez tek misalekî bidim we tê bîra min rojekê em çûn gundê Sûsayê tabii wan Müslümanan şehîd bûne qediye çi mesele em çûn wê derê hevalê me li wê derê ew kê çêkirbûn ev hinkî epey qûmê anî bûn ew tone nizam ças qûm epey nizam çand kamyon bûn pir bû û hinkî mezemê înşaatê anî bûn seyda ji hat wê derê got xêr e ev çi qûm e ev çi ye ya hevalê wê derê ji gotin wala dilê me heye em camîkî mezin li vir çêkin wisa weka kulliye yani tişkî wisa mezin muhteşem çêkin mi dî seyda Kenya
كنيا ومديقو أنا ونزند كنكو يعني أف ونشيك نجي لفر كوفيا جمارة بيلن يعني الدولات بادي كيدبه خاصة دولة بيش يعني دقون زندكن يعني يكون تشيكن وصار راحتنا والدولات فيها جوارا بيله لا ممكن جامير في تشيتكن او تشيتكن يعني فيها جوارا ناكن نوار طبيعي وتشاغي هنكا فهم كر هنكا فهم نكر وزمان درباس بو روكي سالكي 2 سال حقا عين وساتشيبو ونيارت خدارم برن يعني دي ابجي تثبيتك السيدة يعني ابجي فهموا فراسة السيدة كنت شخص زيادة بو بيشي فكري هبو يعني شمكي دويدا جي خدت على قابليتك مثلا دابيك يعني الا ند آلي التبليغ التندها يعني آلي الدنيا داجي خدت على قابليتك مثلا دابيك وعين بويا قابليتها هم تدي معلوم شخو اجبارك علم خوندبو علمي بو عالم بو وهم او تبلیغ او خبردان او خطابت اوی خوش و زمانه کی نرم و دنگه کی وسا هناك دنگه کی بلند نی بو دنگه کی وسا نرم بو يعني كي من نرم وسا خوش نمر تسير تكر وهم جي سيدا او قابليتا كو ام بيجن انسان ادارتك ام بيجن او اداره جيتي وباكي دنيجي قابليتاوي كو بشتيوان تشقلا مثلا دحقيوان تشتاداجي قابليتي زيادة بو ودوان دورما داجي مرد خص الكبه مرد ويبه چمكي وقت مرد شعب سيدات كات چوا بر مرد دالي خبردانو دالي حسكنه دا مرد خو نزي ويداد فرداجي كو مرد سيدات دي مرد خود امينتي دا خود گوانه دا بوينه مرد شو دوراوي يعني مرد خص نزيوي به براستي ازو صابوم يعني اجا السيدة يعني اشتشار اطرافي دا ربي عالم قابلية دابيكي و افجي مرد بيا فيرجيا خدايا خدا تعالى دابوي هم او حسكرن هم او تشار اطراف قابليات يعني من كيجان هوالي مادية جي ابي تشتي كسي انكار نكريه هر كس خوي ايمان تب قبول كرنا ها كي قبول نتكر حق السيدة دا اسكارون فيها بيجم وكاكو آيات بيجي وكاكو حديث بيجي انسان كو هنكي احلاق منافقتي كبوان راو هبو تكتوكي وصا اوانا السيدة حزنات كرن سبب جيجي امجي آيات وحديثة دارد خندشخو انسان قنج صاميمي كل سر اسلامي سر مسلمان دل شواتن اوانا تجاري جيجي مسلمان قنج جي مسلمان وصا فذكار حزناكن چونكي وانا دائم جي انسان سست جي انسان كو ساماس كو دبيجن جي انسان كل سر اسلام لسر دعوة خو لسر دعوة اسلام دل شوات نينن لسر جي اوصا حست كان خدن دوري اوصا جي ابدني دائم عاجزن ابيا جي اشارتا تشي اشارتا كو سيدا تشخا لسر ريكا راست او جي كو اولي بو دمكي استقراراوي او خباطاوي دمكي سر الصراط المستقيم بوكي وانا جي حستكن شبكي علامات مؤمنه افا ياك جيجي يعني اف جي جمرا بوكا دليلكي مقول والله دمكي سيده حقا يعني اوايا يعني انسان كي راست انسان كي صميميه انسان كي فدكاركي وانا جي نخوشن اما مؤمن تبجي جي خوشبون تبجي لسر دل شبات بون جي حستكرن ووقت وفاته ويدا جي قوم بلا يعني وانا يقول سر نقر يابا يعني السري قلبي ونيش يابا من شخص الذي يعني اجا تدي خذت على يعني تشتبدن دست اهليوان يعني السيده براستي اهل بو يعني اجا نا اهلي تشكي اهلي قالك تشتابو يعني تشد شيء يذكر خذت على بركه تذكر دستي وتشتي بيش تدبر اجا افجي حقا الفيا الفارقين يجيبوا مشاهد يعني السيده كي جان عيش ذكر او عيش بيش تاتشو چمكي تسوي كوجي تشيد او دفجه بردا مثلا هنكا دنيا بكره ام حقي وان انسان دنيا ناخن يعني وانجي حوالي ما تفجي دقر لينا قيمه لينا وهر كسي تجي خد القرا وعيش كريه
Ama tabii malum yani insana farklıdır. Huda Teala her insana ki yani meziyete ki farklı daya var yani. Henka bilin kiriye, henka kem kiriye, henka ortaya işte. İcber vi qasi yani avantajı yani gereka mer kabul bike yani. İşte elhamdülillah yani vi tiştici berkub seydara hebu seyda evi tiştici mette di. O misala ki dineci seyda ara kiş farkı ne şu. Arada epey zaman darbas bu. من جهوال كي تشتي بيست يعني إجا أوانك لوي شهر الدنيا أوان مجوان بيست إجا كي بيست قوالين سيدا قو بري ورفر قو يعني خباطة فرا وكا سيدا لفرا قو نوصاب يعني بري خباطة ينكي كيمبو يعني كيمبو بيتر انقشاف نتكر فرا ندبوز fakat ciye xoda dima yani gopişti seydahat yani aynı vaka ku çava farqine min juvara basker ku seyda dest kişan iş bikra xoda Teala bereket da bereket kir destivi o bi destivi xoda Teala ve da've fret kir yani insan da hatın deru dori digo aynı ve derece eftişçi bu xoda Teala frekir خدمتا وی داری فره بو بلند بو انسان زیده بو و انقشاف کرد گو ویاجی مگو والا دمکی حق سیدا دا تشتیک ام فکرین دمکی راست بو يعني مکی او تشد كر خدت على بركته هذا جزاء يجمل جزاء يجي تشتي دي يعني لويجي حتى كو دركت مدرستي يذكر درسا حواله ودري دا yani şen mehacar ki embejin nizam şen mehacar ki evde bu ama gelek cara bu sakkavt baqavt yani evka insan berdesti icazeti Kurdistan'dan duvelej bereketaka mazın hebu xabataka mazın kir aynı bu şekli az bavarım yani diverdaji Seyda Mala Said yani xabataki mazın Huda Teala ويكر وسيلة يعني ودوي داجي ما وي مزيتي ودي يعني خبات السيدة طبي دوان تشخلات داجي قاعد نجي هناك بعسكر يعني الحمد لله خباتك وجه الفارقين يبون والسيدة جي ناوي دابو شو نتيجة ام بيجن بزافرة مسلمانة هات نتيجة كرن هات داوي كرن پشتا ظالما پشتا نیارا شکیه و اندی نکارموش خب پشتا هوجی راست کن یعنی براستی لوی داره ام تف شاهدن اندی وانا تفجی بخبات سیدا و اوید درو دور سیدا يعني تدی معلوم سیدا تنینی بو يعني اوید درو دوری ویجی چند حواله مهبون يعني وان بقرار وان باوكي وان و ام بيجن كولكتيف بهافرا طبي دفردا خبات السيدة زيدا بون او قاعد نجمع بعض كفهم فراسة السيدة او مسألة تحليل مسألة او تثبيتا او ام بدفن اوزن وعدلي مسألة دا دوانا دا تثبيتي وي او كيوي او خباتي وي فداكارانه صميميت اخلاصوي اوانا ايش تفكت كتن سرهف خود تعالى جي تبي بالسيدارة بحوالي السيدارة بمتفارة خود تعالى جي دستي غضا بشتامه وتصيكر قلبنا ياري ما وجسارة دامه إيمان دامه وطيفانا تفكتن سرهف ربي العالمين زافر دا اوش خو وقتك وانا تفكتن سرهف صميميات وإخلاص وجسارة وقتی وانا کت کردن سرهف رب العالمین کو yardım بکه شخو کس پیشیده نکاره بسکنه çok şükür Huda Teala bsakir و ولا مسلمان خالب بون و نیارجی مخلوب بون پشتوان شکیا و وی تشتیجی ام هیجی ویاجی بیجم ام هیجی سمریوی دبینن yani eğer euro بنوا آرا شخص 28 سال كتياري 28 انا جي سمري ويدفينن اگر اورو تنبونا
اگر خباطی وکا سیدای مال سعید و حوالی وی اگر وان خباطی وان فداکاری وان تنبونا و وان که خوی نخوریتن تف yani herkes جی خدا işki kiriye اگر وان خباطات نبونا ایرو وان نیارا ندهشتن ام لور سری خوب بلنکن yani ام ویاد تبجید زانن ادی گره وان روژا او سیدا او ایوکا سیدا حوالی وی تب گره ام تب بالرحمت بخوشی که بترکید وی آنماق اما بیر بینن ام جوانا دعاجیبن جا آیلی وانا دعاجیبن و چونکی ام بوی سایه یعنی بوی او که بوی فداکاری وان ایرو مسلمانش خورا حتن نیار هیچی جسارت ناکم سرمدا ورن اگر ایرو ام دوی دورمه دابن ام رحت زاروکه ما رحت خوراتشن جامعه خوش خوراتشن مکتبه خوش خورا خباطه خو ایرو ام تفدکن به هوا که هیچ یک تسعین فعالیت خود که او تف اثر وان روزانه یا وان روزا خدا تعالی ابی که همه ان تشکی هندک جی کربه داری خدمت ده خدا تعالی جوان تمام راضی به سیدای ما و وان حوالی وی دنیا درو دوری وی تف